Nk'uko utangiye ubibona kuri ayo mashusho ndetse ukomeje kubibona kuri ayo mashusho, Igoma ntabwo byoroshye zahinduye imirishyo. Abaturage bakomeje kugaragaza uburakari bwabo mu buryo bukomeye cyane, aho kuri tariki ya 29 Nyakanga 2026 bazindukiye mu mihanda bagaragaza agahinda kabo n'uburakari bwabo, aho basaba n'ubundi Amerika ibyo igomba kubahiriza mu bigendanye no gushakira amahoro n'ituze uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'ikibazo cy'inyeshyamba gikomeje kugariza uburasirazuba bwa Congo cyane ko ibi byose mu by'ukuri bikomeje kubagiraho ingaruka. Iyi myigaragambyo rero mu by'ukuri ibayeho mu gihe agahenge kari kubahirizwa, agahenge kari kamaze icyumweru kirenga hafi ibyumweru bibiri kari kubahirizwa n'amakimbirane yari yakongera kumvikana muri iyi mijyi igenzurwa na M23. Abaturage bari babayeho mu mutuzo, ariko iyi myigaragambyo ihinduye byose mu kanya gato nk'ako guhumbya. Rero abigoma baramukiye muri iyi myigaragambyo bamagana abarimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bigendanye n'ubundi n'ibyemezo Amerika ifata, cyane cyane ku kibazo cy'ibihano Amerika yashyiriyeho bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe wa AFC M23. Iyi myigaragambyo rero mu by'ukuri ishize mu bibazo bikomeye cyane abarwanyi b'umutwe wa AFC M23 nk'uko bamwe mu basesenguzi babigaragaza, kuko M23 yari yizeye ko iyi myigaragambyo ishobora gushyira igitutu kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igakuraho bimwe mu bihano zari zarashizeho, yewe ibingibi bikagabanya igitutu uyu mutwe ukomeje gushyirwaho n'amahanga. Ariko magingo ya siko bimeze, kuri ubu ngubu M23 irashinjwa gutegura iyi myigaragambyo ko ariyo yishe inyuma y'iyi myigaragambyo. Ikindi kandi ko ibingibi byishe agahenge kari kubahirizwa, kandi ko iyi myigaragambyo ngo ko hari bamwe mu baturage bayiguyemo. Rero M23 mu by'ukuri kuri ubu ngubu yahuye n'akaga bitewe n'iyi myigaragambyo, kuko umubare w'abapfiriye muri iyi myigaragambyo watangiye kuvugwa, aho ubutegetsi bwa Kinshasa buri gusabira ibindi bihano uyu mutwe wa AFC M23, ndetse ko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikwiye rwose gukora igishoboka cyose mu bigendanye no guhagarika M23, ko n'ubundi bimwe mu byemezo iri gufata biri gushyira igitutu ku baturage ndetse bikabangamira uburenganzira bwabo n'ubuzima bwabo. Igikurikiyeho rero magingo yangaya ngo nuko M23 ikwiye kwamaganirwa kuri cyane ko kuri ubu ngubu iri gushinjwa ngo kandi ko ari nayo ngo yashyize igitugu kuri aba baturage ngo bajye muri iyi myigaragambyo. Aya makuru rero reka tuyagarukeho cyo kimwe n'ayandi akomeje kuvugwa kuri uyu mugoroba wo ku itariki ya 28 Nyakanga 2026. Mbaye ikaze cyane rero hano kuri Kivorandi News. Nubundi nk'uko nabikubwiye, ibihumbi by'abaturage bo mu mujyi wa Goma wo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kuri uyu wa kabiri tariki ya 28 Nyakanga 2026 baramukiye mu myigaragambyo y'amahoro bamagana birimo ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'Ibihumbi bafatiye abayobozi b'umutwe wa AFC M23. Iyi myigaragambyo yateguwe n'ihuriro ry'imiryango ya societe civile yiswe Societe Civile Parallele, yarigamije kwamagana gahunda ya guverinoma ya Congo Kinshasa yo guhindura Itegeko Nshinga ndetse no kwamagana ibihano byafatiwe bamwe mu bayobozi n'abanyamuryango ba AFC M23. Abigaragambya bari bitwaje ibyapa birimo ubutumwa bunenga ibihano byafatiwe AFC M23, cyane cyane ibyafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'Ibihumbi ONU. Abo mu butumwa bwabo rero bagaragaje ko batemera ibyo bihano, basaba ko bikurwaho. Muri iyo myigaragambyo kandi abaturage basabye ko hakemurwa ikibazo cy'umutekano muke ukomeje kugaragara mu bice bimwe na bimwe bya Kivu y'Amajyaruguru, ndetse banamagana ubwicanyi bushinjwa abarwanyi ba ADF mu bice byo mu majyaruguru y'intara. Umuyobozi wa Societe Civile Parallele Levi Njonga yavuze ko imyigaragambyo bateguye igamije no kugaragaza ko abaturage batishimiye ibihano mpuzamahanga byafatiwe bamwe mu bayobozi ba AFC M23. Avuga ko abaturage bagomba rwose kugira uburenganzira bwo kugaragaza ibitekerezo byabo. Saa 2 z'igitondo nibwo iriya myigaragambyo yatangiriye. Yavuze ko
ku kibuga cy'imyigaragambyo rusange hafi ya Round Powe ya Cukudu, bikaba byari biteganyijwe ko rero irangirira ku biro bya MONUSCO. Mu buyobozi rero ba AFC M23 Amerika yafatiye ibihano, ndabibutsa ko harimo Colonel Nanga usanzwe ari umuhuzabikorwa wa ririya huriro, akaba n'umuyobozi wa AFC Alliance Fleuve Congo, hakaza General Sultan Makenga uyobora ishami rya gisirikare akaba n'umugaba mukuru w'ingabo, hakaza Colonel John Man Nzenze ukuriye ubutasi n'abandi batandukanye. Ibi bihano rero byafatiwe aba bayobozi ba AFC M23 birimo n'ubundi ugushyirwaho igitutu, gufatirirwa imitungo yabo baba bafite ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse no gushyiraho impapuro zo kubata muri yombi no kubageza mu nkiko kubera ibyaha bashinjwa birimo kubangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, guhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ibindi byaha bitandukanye. Kugeza magingo ya rero iyi myigaragambyo iri kwamaganwa na bamwe mu bashyigikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku byemezo ifata, yewe na bamwe mu basesenguzi b'abahanga kuri ibi bibazo byugarije uburasirazuba bwa Congo Kinshasa. Bamwe bari kwibaza uti ni yihe mpamvu mu by'ukuri iri gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaturage bategura imyigaragambyo yo kuzamagana. Muri make n'iki kiri gutuma abaturage bategura imyigaragambyo yo kwamagana ibihano byashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe icyo ari icyemezo cya politike kitigeze kibangamira umuturage n'umwe ukorera mu bice cyangwa se utuye mu bice M23 igenzura. Iki ngiki rero nicyo kiri kuba kimwe mu bibazo biri kwibazwaho cyane, ari nayo mpamvu rero ibi byose biri gushingirwaho, bavuga bati M23 niyo yateguye iyi myigaragambyo. M23 bwa mbere ifatirwa ibihano, bamwe mu bayobozi bayo bafatirwa ibihano, yamaganye n'ubundi bihano birumvikana ibinyujije mu nyandiko zayo, yewe ijya n'imbere y'itangazamakuru ivuga kuri ibi bihano irabyamagana, ariko ibyo ntabwo bizigeze bigira icyo bitanga. Amerika niyigeze rwose isubizanya na M23, nta gikorwa na kimwe M23 yakoze ngo Amerika icyiteho cyane ngo igishyireho attention, muri make wenda bakureho ibyo bihano nk'uko M23 yabyifuzaga. Rero bamwe mu basesenguzi bagaragaza ko M23 yesemo gukoresha strategy nshya yo kuvuga uti reka dukoreshe abaturage, reka dukoresha abaturage mu kwamagana ibihano twafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wenda aho ngaho Amerika iraza kutwumva ikureho ibihano ndetse inagabanye igitutu ikomeje kudushyiraho. Rero ibingibi M23 yakoze mu bigendanye no gutegura iyi myigaragambyo ngo byabangamiye agahenge kari gasanzwe kari kubahirizwa, ngo kuko ibingibi byateje akaduruvayo mu mujyi wa Goma, bituma bamwe mu baturage bahasiga ubuzima bitewe n'umuvundo w'abaturage bari muri iyi myigaragambyo. Kugeza magingo ya mu by'ukuri nta bimenyetso bifatika byerekana ko muri iyi myigaragambyo hapfiriyemo abaturage bari bayitabiriye, ariko ibirego bishinja abarwanyi b'umutwe wa AFC M23 gufata ibyemezo bishyira mu kaga ubuzima bw'abaturage, kuko n'ubundi imyigaragambyo ng'amakuru arahari yemeza ko yapfiriyemo abaturage bagera kuri 6. Kugeza no magingo ya niturabasha kugenzura amakuru atangazwa cyangwa se aturuka mu baturage nyir'ubwite bari muri iyi myigaragambyo cyangwa se abatuye muri uyu mujyi wa Goma ngo batwihere ukuri. Ariko ibirego bishimangira ko AFC M23 iyi myigaragambyo yateguye yabangamiye ituze ry'abaturage, ngo kandi ko hari bamwe mu baturage batifuzaga ko iyi myigaragambyo bayijyamo, rero ngo bayishizwemo ku ngufu bayisangamo, bashyigikira AFC M23 mu bigendanye na strategy y'ibyo ikomeje gukora muri diplomasi yayo. Rero iyi myigaragambyo amakuru avuga ko atari imyigaragambyo y'umunsi umwe, ahubwo ko iyi myigaragambyo izabaho no mu bindi bihe bitandukanye
mu gukomeza iyi gahunda yo kwamagana ibihano n'ibyemezo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zifata mu bihe bitandukanye bikabangamira ibikorwa M23 irimo byo kurwanirira abaturage n'ibindi bitandukanye. Rero AFC M23 mu by'ukuri iri gushinjwa kwica agahenge mu buryo butandukanye, kuko uyu munsi iyi myigaragambyo ibereyeho ni naho hari hatangiye kumenyekana amakuru yuko abarwanyi b'umutwe wa AFC M23 babarashe ubwato bwari butwaye abasirikare benshi ba FARDC. Kuri ubu ngubu icyari gihari nk'uko mubizi ku bantu bari bamaze mu by'ukuri iminsi bakurikirana iki kibazo, M23 yari itegetswe kutarasa cyangwa se kutisanga mu mirwano nabo ku ruhande rwa leta ya Congo. Yewe ngibi byari bimaze igihe kigira hafi ku byumweru bibiri byubahirizwa, ariko mu buryo butunguranye mu munsi umwe gusa M23 itangiye gushinjwa kurenga kuri aka gahenge ndetse no kukica. Icyambere ni imyigaragambyo yabereye mu mujyi wa Goma, icya kabiri ni ibirego biyishinja kurasa ubwato bwari butwaye abasirikare benshi ba FARDC. Wenda aya makuru reka nayo tuyakomozeho. Ubwato bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC bwavaga mu mujyi wa Karemi bwerekeza mu mujyi wa Baraka bwarashwe nabo bikekwa ko ari ingabo za AFC M23. Ku gicamunsi cyo kuwa mbere tariki ya 27 Nyakanga nibwo ubwo bwato rutura cyangwa se bunini nkuko amakuru atandukanye abyemeza ngo nibwo bwarashwe tariki ya 27 Nyakanga. Amakuru avuga ko bwarasiwe mu gace ka Sanga hafi y'ikigwa cya Kavara giherereye muri Tanganyika. Yaba AFC M23 ikekwaho kurasa ubu bwato cyangwa FARDC ntacyo baratangaza ku iraswa ryabwo. Amakuru icyakora avuga ko bwari butwaye abasirikare barimo aba FARDC Uburundi ndetse n'abacancuro batandukanye. Yewe hari harimo n'ibikoresho bya gisirikare byiganjemo ibiheruka gutangwa n'Ububirigi. Andi makuru avuga ko abarashe buriya bwato babanje gukuraho itumanaho ryabwo kugira ngo abari baburimo badahabwa umusada. Kugeza ubu rero umubare w'ababa baguye muri buriya bwato ntuzwi. Iraswa rero rya buriya bwato ryabaye mu gihe mu mijyi ya Baraka hari impungenge z'uko isaha n'isaha uyu mujyi wafatwa na AFC M23. Ni nyuma y'uko rero iri huriro na twirwaneho bagenzura uduce twinshi tw'ingenzi two mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo birukanyemo ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Magingo ya rero impungenge ni nyinshi ko rwose aka gahenge kari kariho kashobora kuba kagiye gusenywa, ibishobora rero kongera igitutu kuri AFC M23, ibihano bishya tukabyumva ndetse n'ibindi bitandukanye Amerika yagiye ifata nk'ibyemezo bikakaye bikongera bigashyirwaho mu rwego rwo kurengera ngo ubuzima bw'abaturage ndetse no kureba uko iyi ntambara yahagarara, amahoro n'ituze bikongera gutaha. Rero uko niko kuri wamenya kubigendanye n'ibiri kuba kubigendanye na situation ihari magingo ya. Ariko igihari nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ukuri zitishimiye iyi myigaragambyo yabereye mu mujyi wa Goma. Nubwo rero agahenge kari gahari, ariko nanone imirwano yari ikomeje kubaho mu buryo bworoheje n'ubushotoranye mu by'ukuri bwa hato na hato, kuko kuva akagahenge kashyirwaho M23 nta gikorwa yigeze yongera kugaragaramo cyo gukaba ibitero, kireka gusa ama operation amwe namwe nanone ariko yoroheje yagiye akorwa na twirwaneho, nta kindi kidasanzwe kigeze gikorwa. Reka dusubikira ahangaha, ni byinshi twagarukaho ariko iby'ingenzi twabikomojeho kandi ni nabyo mu by'ukuri wari ukwiye kumenya kubigendanye na situation uko yifashe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iminsi yari ibaye myinshi n'ubundi tutagaruka kuri ibi bibazo byugarije abaturanyi, ariko magingo ya uko niko situation yifashe kandi uko niko kuri ukwiye kumenya magingo ya. Ndagushimiye rero, reka dusubire.